Ыйман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков менен Жогорку кеңештин депутаты Айбек Маткеримов 2023 жылдын 16-17 майларында Бахрейн падышачылыгындагы Манама шаарында өтүп жаткан Азия парламенттик ассамблеясынын АПА экономикалык маселелер жана өнүгүү боюнча туруктуу комитетинин жыйынына катышты. Иш сапардын алкагында депутаттар Бахрейн парламентинин эки палатасы болгон Шура кеңеши жана эл өкүлдөр кеңешинин төрагалары менен жолугушуп, өкүлдөр кеңешинин жыйынына катышты. Ошондой эле Бахрейн падышачылыгынын өкмөт башчысынын орун басарынын кабылдоосунда болушту. Муну менен катар, эл өкүлдөрү Соода өнөр жай палатасынын жетекчилиги менен баарлашып, экономикалык алакаларды арттыруу маселелери боюнча пикир алмашышты. Делегация жетекчиси Нуржигит Кадырбеков пленардык жыйында Кыргыз парламентинин дүйнөдөгү экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө чечкиндүү салым кошууга даярдыгын белгиледи. First of all, I would like to express my very, deep attitude to Bahrain side. والتهريب وإساءة استخدام محمد صلى الله عليه وسلم تحمل الشرعية الدينية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear Chairman, dear participants of today's meeting, also dear General Secretary of the APA, first of all, I would like to express my deep gratitude for warm welcome and for organizing such a nice event. Yesterday, during the meeting in the Chamber of Commerce and Industry, one lady made a very important point. She said that we are very strong because we have a lot of partners. From that point, I made very important logical conclusion. Strengthening the partnership on the international level means the strengthening our potential, our opportunities, and our power. Today, this event gives us an opportunity to strengthen the partnership and friendship in order to solve so many problems on the global agenda, including sustainable development. Thank you, Bahrain, for accepting us. And Bahrain is a very small country, but from now I have an opinion that this small country have people with a big heart and a big soul. And all events are organized on the high level. We are coming from different countries. We are representing different cultures, different values, but we have a common goal. This is a sustainable development of our world. And this event gives us a platform to discuss most relevant questions and issues of our time. And I hope that in the result of this event, we will make very big step forward and we will find some decisions to very important problems. And I hope that our meeting will be very fruitful. Thanks again. I wish all the best and the success to our meeting and to all participants. Thank you very much. And Kyrgyz Republic will make all the best in order to make contribution to solve all this problem. Kyrgyzstan